twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha, kuri uyu wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2024. Tukaba tubashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda, mutwereka ko mutwitayeho, yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu mw'imbere. Tunabashimira ubwitange mukomeje kutugaragariza. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse uyabonere igihe. Amakuru yacu rero reka tuhere kuri iyi nkuru ivuga ko abantu 80 muri Gakenke bafashwe basengera mu kibuti cy'inkoko. Abaturage bagera kuri 80 bo mu murenge wa Gakenke mu karere ka Gakenke bafatiwe mu kibuti cyorerwamo inkoko, barimo basenga ku buryo bunyuranyijwe n'amabwiriza yakwiriwe gusengerwa. Bafashwe kuri uyu wa 30 Nyakanga 2024 ahagana saa 4 n'igice. Inzego z'umutekano zabajyanye ku murenge kugira ngo baganirizwe ku mabwiriza agenga ahagenewe gusengerwa, cyane cyane ko ngo bari basanzwe basengera muri iyo nzu yororerwamo inkoko. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestina yemeje ko iby'aya makuru avuga ko aba bantu bafashwe basengera mu buryo butemewe n'amategeko, bityo bajyanwe kwigishwa nyuma basubire mu miryango yabo. Yagize ati abaturage turabigisha basubire mu ngo zabo, cyane ko muri iyi minsi turi kugenzura insengero zikora izigisha ibintu biyobya abaturage. Niba abantu bajya gusengera ahantu hadashobotse mu kiraro cy'inkoko biteye isoni, kuko harimo abafite abana bakiri bato kandi dufite igihugu kigendera ku mategeko. Inyigisho bakeneye ni nyinshi, baze kujya gushakira Imana mu kibuti cy'inkoko. Urumva nyine birababaje. Abafashwe bajyanywe mu murenge wa Gakenke guhabwa inama yo kwibutswa amabwiriza agenga ahemerewe gusengerwa, nyuma bakaza kurekurwa bagasubira mu miryango yabo. Ibi kandi bibaye mu gihe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru harimo gukorwa umukwa wo gusura insengero harebwa niba zujuje ibisabwa, harimo isuku, gusengera mu rusengero rwuzuye, gushyiraho imirindankuba ndetse no kureba niba abayobora amadini n'amatorero bafite ubushobozi n'ubumenyi buhagije n'ibindi. Ni mu gihe kandi mu karere ka Musanze hamaze gufungwa insengero zigera ku 185 zitujuje ibisabwa. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko bihwiswa ko Perezida Antoine Tshisekedi aremejwe n'umutima akaba arwariye i Buruseli. Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi ari i Buruseli mu Bubiligi aho yagiye kwivuza. N'amakuru ibiro bya Tshisekedi byemeje mu itangazo byasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 31 Nyakanga 2024. Ni Tshisekedi wari utegerejwe mu mujyi wa Kisangani ho mu ntara ya Chombo, aho yagombaga kwitabira umuhango wo kwibuka ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yita jenoside yakorewe abanyekongo. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Eric Nyindu mu itangazo yasohoye yavuze ko Tshisekedi atakitabiriye uriya muhango bijyanye no kuba yaragiye kwivuza i Buruseli. Yagize ati umukuru w'igihugu kuri ubu yerekeye mu Bubiligi aho yagiye gukurikiranirwa n'abaganga ngo bamuvure disike z'urutirigongo zanduye. Mbere y'urugendo rwe yari arimo yitabwaho n'itsinda ry'abaganga be mu bitaro bye bya gisirikare by'inkambi ya Tchanshi. Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko umuhango Tshisekedi yagombaga kwitabira azawukurikiranirwamo na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Kinshasa kandi bavuga ko Perezida Tshisekedi yagiye kwivuza disike z'umugongo, mu gihe harimo andi makuru avuga ko yaba yaragiye kwivuza umutima. Ni amakuru yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Pendo Luwa wemeje ko Tshisekedi yageze mu bitaro bya Saint Elizabeth
by'i Buruseli mu minsi 4 ishize. Uyu yavuze ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arembejwe n'umutima ndetse ko ashobora kubagwa. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umugore yatawe muri yombi akekwaho gutwika inzu irimo umugabo we, avuga ko ashaka kumutwikana n'indaya. Uwatawe muri yombi yitwa Mukandamage Alphonsine, akekwaho gutwika urugo n'inzu n'ibiyirimo by'umugabo we witwa Antoine Nshimiyimana. Byabereye mu mudugudu wa Kabona mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Bikekwa ko uwatawe muri yombi yakekaga ko muri iyo nzu yatwitse harimo indaya n'umugabo we. Uwakurikiranye amakuru yabwiye itangazamakuru ko uyu muryango usanzwe ufitanye amakimbirane. Yagize ati batangiye batongana bapfa ko umugore ashinja umugabo ko hari indaya iri mu nzu maze amubwira ko amutwikana n'iyo ndaya. Amakuru avuga ko uriya mugore yatwitse urugo rwubatswe n'ibiturusu akoresheje ikibiriti, byahise bizamuka bijya mu nzu nayo irashya n'ibirimo. Ari umugabo Antoine ari n'umugore we Alphonsine bari baratandukanye, gusa aho umwe abaturanye n'undi muri uriya mudugudu bakaba baratandukanye kubera amakimbirane yahoraga hagati yabo. Uwo mugore nyuma yo gutwika inzu byagaragaye ko nta ndaya yari irimo kandi n'abaturage bari bamubwiye ko nta ndaya iri mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Egide Bizimana avuga ko amakuru nawe yayumvise akaba yatangiye kuyakurikirana. Amakuru avuga ko aba bombi bafitanye abana babiri, ibyahiye ngo bifite agaciro ka miliyoni 2.5 mu mafaranga y'u Rwanda. Uriya mugore akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Nshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze muri Nigeria, aho ibihumbi by'abaturage byigaragambije imihanda bamagana imibereho ihenze. Polisi yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye imbaraga y'abigaragambya mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja kuri uyu wa kane tariki ya mbere Kanama 2024, mu gihe ibihumbi n'ibihumbi byahagurukiye kwamagana ibiciro bihanitse n'imiyoborere muri iki gihugu gituwe kurusha ibindi bya Afurika nk'uko bivugwa n'ababyiboneye. Abigaragambya bigaragambije Abuja, umurwa mukuru w'ubucuruzi, Lagos no mu yindi mijyi myinshi kugira ngo bagaragaze ko batishimiye ivugurura ry'ubukungu ryatumye ifaranga rita agaciro kandi bigateza ibibazo abanyanigeria basanzwe. Perezida Bola Tinubu yiyemeje gukurikirana impinduka avuga ko zikenewe kugira ngo igihugu gitere imbere. Abayobozi bohereje abashinzwe umutekano bitwaje intwaro mu rwego rwo gukumira urugomo rushobora kuvuka. Lagos, abapolisi bitwaje imbunda barebaga uko abigaragambya berekeza ku nyubako ya guverinoma, hanyuma baberekeza ahantu habiri bemerewe kwigaragambiriza. Amaduka amwe n'amwe yo muri uwo mujyi yari afunze kandi arindwa n'abapolisi benshi. Abanyanigeria kandi batewe ingufu n'imyigaragambyo yabereye muri Kenya muri Kamena, yatumye guverinoma ihagarika kongera imisoro yari iteganyijwe nk'uko amakuru yakomeje kubivuga. Abanyanigeria barimo gukurikirwa kuri interinete gusaba ko hasubizwa nkunganire mu bikomoka kuri peteroli n'amashanyarazi, kwigira ubuntu mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse n'imbaraga zo kurwanya umutekano muke n'ibindi. Abuja, abashinzwe umutekano bashyizeho bariyeri ku muhanda ujya mu mujyi mu gihe bamwe mu bigaragambya bateraniye kuri stade. Rero zacu reka amakuru yacu tuyasubikira ahangaha, tubashishikarize kuzakomeza gukurikira andi makuru ku munsi w'ejo. Reka tubashimire tubabwire ngo mugire ibihe byiza. Ciao ciao.